Koklabari biapni janogonang उफ्रा बिसायख'थियाव बबेदिनानि बिजाथिया देरहागोन गोख्रोङै जान्ज्रि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसि हालामनि मोननै गागि VPF आरो UPFL राजखान्थि दोलोखौ उफ्रा बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलोआनो देरहागोना रोखा बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। शंकर बसुमतारी जिखाथ' 100%। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाक्सा जिल्ला मसलपुराव थानाय मसलपुर जिल्ला BPFनि गाहाय मावखुलियाव नुजाथि फैनानै बिजाथि महरै शंकर बसुमतारी बिथांखौ फोसावनानै होबाय। लोगोसे दिनैनो बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव बिसायख'थि आय'गनो शंकर बसुमतारीनि बिजाथिनि बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानैबो फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे उफ्रा बिसायख'थियाव VPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथियानो देरहाखागोन आरो बावैनो बिटिसिआव VPF राजखान्थि हान्जायानो सोरखार दाफिनगोन होननानैबो बुंथिबावो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। আমার শংকৰ বসুমতাৰী আমাৰ দলৰ পৰা কেণ্ডিডেট অহা 8 জুনত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব আৰু আমি আজি 12টাৰ পিছত নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ, শংকৰ বসুমতাৰী হ'ল আমাৰ BPF জন্ম হোৱাৰ পৰা কক্লাবাৰী সমষ্টিত বহুত বছৰ আজি 17 বছৰ ছেক্ৰেটাৰী হৈ পেলাই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াক চবেই চিনি পায়। অসমীয়া হওক বা শৰণীয়া হওক বা মদাহী হওক বা আদিবাসী বা মুছলিম যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে এই কক্লাবাৰী সমষ্টিত মুঠতে তেওঁক চিনি নোপোৱা কোনো মানুহ নাই আৰু আমি মানে এবছলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই আমি জিকিম কক্লাবাৰী সমষ্টিত আমাৰ শংকৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই আৰু সি জানে কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে কাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চবেই চিনি পায় তাক। তো সেইকাৰণে আমাৰ আশাবাদী শংকৰ বসুমতাৰী জিকাটো 100%। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ, মই নাম নলওঁ, আজিও নলওঁ, ভৱিষ্যতেও নল'ব। এজন লিডাৰে মোক মাতি পেলাই এই দলৰ নামো নকওঁ, মই দলৰ নামো নক'ব, দলৰ নাম নকওঁ, মুঠতে এজন লিডাৰ মিত্ৰজোঁটৰ লিডাৰ এইবিলাক মই কাৰো নাম নলওঁ। মিত্ৰজোঁটৰ লিডাৰে দলৰ নেতায়ে মোক মাতি পেলাই কয় যে আমি এই দলক বিটিচিত ৰাখা নাযাব, এইটো আউট কৰিব লাগে, মানে একগোট হৈ পেলাই এনেকুৱা কৈছে। মই কৈছোঁ এইটোতো আপোনালোকৰ কথা, মইতো এতিয়া একো নাই, মইতো জিৰ'। সেই দলটো বিটিচিৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। মিত্ৰদলৰ নেতা এইটো নিৰ্বাচনটো যাব দিয়ক, এই নিৰ্বাচনটো যাব দিয়ক। ডেডলাইন এনেকুৱা নাই, মইতো ক'ব 12জনতকৈ বেছি মই বাছিহে লৈছে। এইটো দলৰ নামো নকওঁ, দলৰ নামো নকওঁ। মই যাহা আহি আছে বুলি ল'লেতো আমাৰো বদনাম হ'ব। অলপ মানুহটো চাই চিতি ল'ব লাগিব, যাহা আহিছে বুলি ল'লে নহ'ব, বদনাম হ'ব আকৌ দলটো। কিয় সময় আছে না? সময়ত 1 বছৰহে কৈছে, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। মিত্ৰজোঁটত মাজত ফাটাফাটিটো হৈছে হ'ব। এইফালে পৰা 12জন, আমাৰ 12জন। এইবিলাক কাৰো নাম নলওঁ, মই কাৰো নাম নলওঁ। মুঠতে আমি চৰকাৰ বনাই আছোঁ, কম দিনৰ ভিতৰত হ'ব। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब
आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360